deities, but in a lineage way, Drikungkaju, mostly our Drikungkaju monastery from main seat of the Drikungkaju, and then all of them, we do the Mahakala Tripchen, Mahakala Ngombo, is Tondo. It's called not only Tripchen, we call it's the Torma expelled all obstacles by the Torma offering of the Mahakala. So if you guys see today, maybe on Facebook and YouTube in Tibet, it looks quite crazy. They do very strong. They put lots of fire and lots of big torma, like almost like human's body, and then many tormas they put into fire. So they do, this is called torndo. Tor means the torma, dok means to expel all the negatives by the force of the torma. This is really powerful. I have seen sometimes the torma in Tibetan tradition. So before the torma, the puja start, prayer start, they will tie the torma. They will tie to the iron chains. They will tie the torma because they say the torma will go before the puja start. And so they're tied, but really I've seen sometimes the torma shaking. Torma really shakes without nothing. It's very stable made. The torma, when the chanting start, the torma start to shaking. So these kind of things, they really get something, the blessing through that. So we do normally Mahakala, Kamakaju tradition. From the Kamakaju, they do very strong with the Berna, Benchin. We do the 4 arms Mahakala, 6 arms Mahakala. So then today morning, they do the dance, cham dance, lama dance. So that do the lama dance, and evening do the Dharmapala puja prayer. So to remove all the obstacles, so they really feel everything new food, new clothes, new mind, new thought, new concept, new project. In our Tibetan tradition, you don't need to do that, but we normally, everything that project, everything what to start, we trying to be finished or not even finished. Today, tomorrow is the rest day, and today we start something new. We write down what need to do, because the Wednesday, the first day is already started New Year. So before that, so today is the very special day of the Tibetan the tradition or New Year tradition. So we do that. So that's why many lamas, individual like retreat center, small like monastery, they do, for example, Yamantaka, Vajaklaya, Guru Takbo, these three of them mostly they do the Drukchen. But a big monastery, the traditional way, do the Dharmapala. So most of them do Mahakala. And some of them may do also the Tsimar, etc. But our tradition, normally we do the Mahakala. So Gombo 10 days practice, and today is the last day, and they will do the Dharma expelled through the Dharma. So this is everybody should pray to remove the obstacles. Of course, we always say, but this day will happen that. So that's why it's very important to have the tea offering and wine offering, and whatever you have. So tomorrow you need to, in Tibetan tradition, but maybe some country now already coming New Year. So Tibetan tradition, that the 30th day is the change the everything. So then the first day of the miracles month, it's called the month of the miracle. The Buddha show the miracles. It is the multiplied day start. So everything what we do, it will be multiplied. It's the very special Chotul Dawa, Tibet call, right? So it's not Saka Dawa, it's not Vesa, but it's called Chotul Dawa. So that's why today is very, very special and important to do that. We just short, if you need to tell or not, yes. Ngày hôm nay lưu ý là lịch của Việt Nam, Trung Hoa thì nó khác với lịch của Tạng, tại vì ngày hôm nay ở Việt Nam
Nhưng mà đối với Tạng thì ngày mai mới là ngày cuối. Thông thường thì đối với những hành giả hoặc là ở trong tu viện á, thì 3 ngày cuối năm hoặc là tuần cuối năm thì bắt buộc là thường là phải thực hành các lễ đúc chen. Đúc chen này thường là những vị bổn tôn vô cùng là uy nộ, ví dụ như Mantaka, Vajrakeya hoặc là Guru Dakpo. Nhưng mà đó là các tu viện thôi, nhưng mà ở tu viện chính tổ đình của Truy Cung Thiêu á, thì sẽ thực hành là hộ pháp và cụ thể là Mahakala. Thì sẽ có và ngày cuối nó sẽ là một cái phần rất là quan trọng gọi là Thoma Dispel, có nghĩa là phần tống khứ rực lửa, tức là pháp là vô cùng là oai lực, dân cúng Thoma, và sẽ tẩy trừ bạc trừ tất cả những cái vấn đề chướng ngại, những cái khó khăn của năm cũ, và qua bắt đầu năm mới thì mình sẽ là bởi vì Đức Phật sẽ thi triển thần thông, để mà mình sẽ có tăng trưởng công đức, và nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần bắt đầu từ ngày ngày mùng 1. Thì do đó ngày mùng 1 chúng ta sẽ tổ chức thực hành cúng đạo sư là vì thế, để mà bắt đầu là tăng trưởng công đức cho quý vị. Nhưng mà thường là 3 ngày cuối hoặc là tuần cuối là phải thực hành các pháp uy nộ hùng mãnh để mà tống khứ đi tất cả. Thì do đó là ngày hôm nay bởi vì là lễ giao thừa của Việt Nam, cho nên là chúng con quyết định tổ chức để mà chúng ta có thể có được một cái lễ dâng lên. Chúng ta không có làm Thoma thì chúng ta nhớ là dâng trà hoặc là dâng rượu lên để cúng hộ pháp ngày hôm nay. That's all. Okay, so everyone, those who participate, if you have I'm sure you don't have the Gongkang. We Tibet Gongkang means the Dharmapala temple, right? You don't need to have special, but everyone you have the Dharmapala like Tanka, statue, even picture. So you need to activate that. Today is called deactivate or your Dharmapala. So you need to the offering like of tea, wine. In Tibet, normally we write the mantra Oma Hong behind, but you don't write. If Lama, normally we write the new mantra. If it's writing the mantra behind, we rewrite on it. So normally we rewrite on it. It means to activate it. If you have Tanga or something, so we do that. But if you you don't need to do that, but this is what I'm saying traditionally. So after that, today, before Dharmapala, so we do the short practice Singhanata Avalokiteshvara, because this year coming is the fire horse year. It is the Singhanata is the very important for this very coming special year. And it's also in the Tibetan tradition is the landlord, the earth, the spirit from the earth, Sata. So if any of you have start to build something, to buy some house, some land, to build something, to opening center or something, it's very important to specifying, to satisfy the Sata. Something is blocked, not working always. It's a Sata, hold back. And so that's what Sata means. Everybody know. Normally Tibet they call it the groundbreaking ceremony. Means we ask to Sata, please lend me this place. But today, the Singhanata is the first very important to satisfy it and to become the peaceful with the dead. Secondly, the spirit like Naga, and especially for your healthy in our location way to do that. So this is for the world peace, the power of compassion. So we do this together. So we will not talk too much today because we have to finish. Some of you are going to celebrate your new year, I think, soon. So we do first this sadhana together. And we read Tibet. You can read the Tibet, but we don't read the translation today. Chúng ta sẽ thực hành sư tử hống Quan Âm ha. Simhanaka thì tại sao mà mình phải thực hành ngài, bởi vì là năm năm Hỏa Ngọ, là năm
Ngài sẽ trở thành là cái vị cai quản cho cái cõi của chúng ta. Bởi vì những cái việc mà chúng ta làm kinh doanh, nhất là liên quan tới vấn đề bất động sản, việc động thổ, hay là những cái mà các bạn muốn xây nhà hay là muốn xây trung tâm, hay tất cả những việc gì thì chúng ta phải cầu nguyện đến Ngài để có thể giúp cho thứ nhất là bạc trừ chướng ngại, cái thứ hai là để mà tăng ích cái cơ công đức, và cũng làm hài lòng các chư Long Thần luôn. Thì do đó pháp tu này rất là quan trọng, thì chúng ta sẽ thực hành và thầy sẽ tụng tiếng Tạng. Thì các bạn cứ tụng tiếng Tạng theo, nếu các bạn muốn đọc thì có thể đọc tiếng Anh hoặc tiếng Việt kèm theo đó để hiểu. Yeah. Sanje Jodan Zoje Jonan La Chanjo Parade Dane Jab Sunje Dage Che Soje Ve Zonam Ye Drola Benjere Sanje Dro Barasho Mai Nam Gadanyam Sem chen tam che dewa dan dewe yu dan den para yoro che donga dan donga ye yu dan che vara yoro che donga me be dewa dan me trawa yoro che nye ring cha dan nye dan tra ta nyom la ne wa yoro je om shune dan jana ben zara som ba en ma gong Chodan choni song wa dan zwe ba de Chodam je rang shen tong ba chen bo wa za de wa dam ba rang shen ye de yor tong be ngang le song we ko lo yang we o so Bam le pe ma da a le da ve ten la a karavo le singe karavo ten om le pe ma karavo te wa shi se zen ba yong so yurwa le da nye pa ba singe tra karavo sha je chen sum ra ve cho ben chen 我报的没报真白，要我若为大业东啊定南京北大北八不先大劫，地心西光啊诸行若为八宝啊当大外七八劫。cha yon pe ma karvo teng do ra de karvo da de da nye wa pe ma karvo teng do men tho tre sang bo na zo ba yong zo gang cho ba karvo cha ye pe ma karvo teng na cho lo karvo tri chok ba karvo se sum ba zen ba tar ge cho be Cheno De Da Ke Trawa On Karawo Temba Ama Nin Ka Hong Ombo Na Zoba Trobe Yishe Sembe Tsot Onge Lanam Dunje Nam Ka Chen Om ben sa bu ben du be alo gen gen de nu ve de pra de za zo wan za hong bam ho sa ma ya sa dang omo a hong yi she ba dang dam ze ba Nisa me pa yoro onge lai Omo sarva tadang gada ambe genza de mam onge lai oshe sowa tabe onge lai rinpoche Pumba duze gangba namne Omo sarva tadang gada ambe genza Samaya Shere Hong She An Guru Gu Gan Trimanda
che lama yara loba le ran re ye da zo wen jurwa ringe oye onge lana ranye la pemba jo omo sarva dadanga arakam paten pupen dube aloge gende nevede Shabda Bardeza So Jeme Juje Tong Eten Rove Tab Jo Nyen Je Der Drove Ne Don Shen Ze Ba Sen Ge Tra La Cha Toga Bende Tendo La Range Sawan Tara Nandrin La Ya Sawan Doje Korwat Wasere Tro Sangye Tang Changcho Semba Tamje Chojen Chelab Du Kam Sumbe Semje Tamje Ye Dekje Chang Nyangen Len Deve Gomban La Ako Chelen Tamje Drubaraja Soron Du Ngangchen Savon Da Jewat Tenpa yo omo are singa nada hong pe so wa are singa nada hong pe so are singa nada hong pe so are singa nada hong pe so Omo are singanada hong be so are singanada hong be so Omo are singanada hong be so are singanada hong be so Are singanada Om Beso Are singanada Om Beso Are singanada Om Beso Are singanada Om Beso Ama are singanada hong beso are singanada hong beso Ama are singanada hong beso are singanada hong beso Ama are singanada hong beso are singanada hong beso Ama are singanada hong beso are singanada hong beso Om Ben Zarasado Samaya Manu Balai Zarasado Dinova Tita Nijo Membo Sato Kaya Membo Sabo Kaya Membo Anurado Membo Sawa Sinte Nepai Sarva Karma Sunda Netse Tam Chiriyang Kurung Ha 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 Ho Bangare Sarva Tatang Kata Tendam Namen Bunzan Dinzu Masamaya Sato Ye baran shen je ne so shek la tam tse pa dan no ju ran shen je tab ning me wa sa de wa chen bo ran shen je ngo tong ba ni de yo ro
So this is the Singhanata Sadhana. This year we should do the Singhanata practice, really very, very important as much as possible. Now we do the Dharmapala, accordingly our sadhana. This sadhana we used, and this sadhana actually composed the first Tribonsonam Jarbel, and then after holiness checked. So this sadhana is, maybe you have many sadhanas. This is the very old edition, the Digung tradition for the Digung publication of the Germany. So they do this system. So we do today here. I will tell you time to time, we need to jump some texts because some Kenyans, some Kenyans you may not like it. There's some Jigunga you have special Kenya, you know, Jigten Samgong have 4 Kenya Shi. Jigten Samgong has 4 Upasika, his friend. So he put into the Dharmapala. So we need to jump sometimes, but we're going to do that together now. So now everybody prepare the tea offering or wine offering you have, right? You need that, very important. So if you have prepared before smoke offering, it will be very good. So that is the today what we need. So we read slowly Tibet, and you can follow me, and we don't do the translation today. Dorje Janjen Dele Naroda Marme Dabo Padun Chetengo Kajen Zonde Zawe Lama Sha Zayu Lama Ye Dan Chozon La Sowa Deb So Da Yu Jingye Lo Sanje Jodan Zo Ye Jonan La Chanjo Barad Dane Jabzanje Dake Cheso Yewe Zonam Ye Drola Benjere Zanje Dro Barajo Ma Namka Danyam Senche Tamche Dewa Dan Dewe Judan Den Barajoro Je Donga Dan Donga Je Judan Drevara Joro Je Donga Mebe Dewa Dan Medrawa Joro Je Nyering Chada Nyedan Dra Tanyom La Newa Joro Je Tanyem Hedema Joge Jodrenzo Kola Domba Tingna Dojinze Pangmo Mamo Tregon Zendo Gargu Nyamde Peje Chenam Zo Penyin Jigden Sawa Jo Om Shri Ha Ha Hom Pe Om Shri Ha Ha Hom Om Shri Ha Ha Hom Pe Om Shri Ha Ha Hom Pe Om Shri Ha Hong Hong Pei Om Shri Ha Ha Hong Pei Om Shri Ha Ha Hong Om Shri Ha Ha Hong Pe Om Shri Ha Ha Hong Pe Om Shri Ha Ha Hong Om Shri Ha Ha Hong Pe Om Shri Ha Hong Pe Om Shri Ha Ha Hong Pei Om Shri Ha Hong Hong Pei Ranye Ye Dan La Sa Ve Do So Le Do Ram Yang Kang Me Long Chue Ye Ba Ling Ge Nye Jong Se Jang Tor Ne Jang
龙来登的头一登，带动阳性家jen那，下啊都在俺家话，红红张水阿达达，忙啷梆梆当野菜，红线那我龙个不，龙要明白在学习。考虑年终不为做旅行当马买的看。卡就那点阿红，这个来欧洲都这个这些也送的话也有些都在点吧，一些都在叫做有阿红哈红是。我们是我们是让给都给撒网来，我着喇嘛一担当。看着秋风送梅草，拿来秋风写大大，给人来讲着见长真。对对对，我们在阿甘巴的不变的，阿拉跟的那边下达。中人公马南人先家伙多少钱不贵，多马张松也在，就多马张松也在有。多马张松也在有。真正特别拉玛达，如巴图杰长拉索，安龙明啊当巴达，萨尔尼约别达玛南，谢杰罗杰卡朗开，佐佐杰加乔多巴，索瓦德索图杰松，耶当加就当就当。那就是拉面街对面，地街头上去街档，马那马呀就马当，电线拉手加别拉，写着让家三年个，一当经过了家子操，写着罗着卡让开，面对等着操那年，我说南面在头走。se no jamba se ye da yab yo se tru kor da je ken ka ma na cho jar so shin je ji je la zo nam ye je ro je karam ka song do se ne le ye da chu ye nyang ye de la so cha yo ngo tru kun zo je hong tam chi jiao zu tu do je 办公家业加肉子，查出古呀平忙宁，大雄拉松公布错，电送去业卓玛当，责任见啊电马达，木那将着哈拉诺，新疆三个让我来，别个诺基怎么说，就用考试多玛南。谢谢罗杰卡兰卡，巴杰内东扎给着，多杰老婆不在身，就当电把送心呗，他给上东周巴走，红，那么都是咱怕啦，我去诺到泡沫当，却见到面都用姐，姐罗杰卡兰开。春天龙就别玩走，
Nasa Darje Lalo Sowa Rinpoche Na Soje Jemba Chaye Na Ngungaraje Melon Zimba De Maung Tanda Tusum Sikwa Chayon Na Ishe Je Nurwo Namba Sowa Tamna Kondo Tamche Jungba Njuru Range Tuken Dawe Jingoro Je Ding Shikarwo La Ngaje Korwa Jo Om Mama Chakra Sowa Yarandu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Pe So Om Mama Chakra Sowa Yarandu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Pe So
Om Mama Chakrasawa Yarandu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakrasawa Yarandu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakrasawa Yarandu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yarande Sarvan Raja Rajande Mamande Hong Bezo Om Mama Chakraso Yarande Sarvande Raja Rajande Mamande Hong Bezo Om Mama Chakraso Yarande Sarvan Raja Rajande Mamande Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Pe Soha Om Mama Chakraso Yaradu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Pe So Om Mama Chakraso Yaradu Sarvandu Raja Rajandu Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarva Raja Raja Du Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarvadu Raja Raja Du Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarvadu Raja Raja Du Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarvat Raja Rajandu Mamandu Hong Bezo Om Mama Chakraso Yaradu Sarvat Raja Rajandu Maman Hong Bezo Shi Xin Zan Yin Zhou Pan Den Zhu Ye Zhong Kondo Karama Yurume Jingba Chi Korove Loda Keche Onga Ma Teche Kade Rabye Pamonte Shaje Chanye Sheje Zumbe Ku Chayen Daru Nyembe Kunjab Chok Yomba Tona Yeje Nurvanzi Choba Bola Ngojo Chozo Che Saho Nanga Nase Kula Som Rembo Che Taraje Chobe Pur Chipsu Tensip Chuda Gombo Chip Yudurung Gombo Sersap Serebo Je Tarajen Lone Mume Yobjen Tro Saho Tarading Serege Kading Du Yingchu Balden Lamo Shebe Tsul Ningje Chenbo Ponya Chudru Don Lame Noje Kandro Toje Koro Chelen Shende Drome Gonzo Je Ponsum Tone Paje Dragon Du Donjo Bejere Kasum Kunze Ma Tenba Sonje Toroma Nije La Totam Yogu Jobe Chelen Zo Hong Yema Chojo Page Na Yema Nojo Yage Na Kankara Kanla Zedo Wa Tola Yemo Terema Tela Tembe Lamo Ne Zomo Zhaixi Zereng Ma Korone Jigde Bemo Xie Tenge Sha Sang Ma Dan Ne Eyo Lo Sang Ma Dan Che Chobi Ten Sang Ma Dan Ne Dekara Tro Sang Ma Dan Che Zogoro Dan Che Zinye Du Kula Terka Revo So Sob So Chan Ze Chan Nam Teman June Kyuje Kor Zhe Che Lang Na We Na Dake Nender Chen Ren Ye Chodar She Lang Ngo Zho Zo Chime
Next one, yes. Next page. Okay, same. Jo ngason zomo eka zadi ma marana janyo training tocha zi rulu trajo paravi kuwa je kundu samo chomara tado do shi changsong chamjo chenpo duwe do simbo mese chendong tekbe ku chaye daje dashu dushanzi sesum tekbe chebo chanza do kunze lemo chakbo samcharabe yawe kako sabcho terenye da besun chekbe sunchan tudo je salu hara nako tado do danji jewo torje lekwa za maramo chayon torje training se targa beyo raye kambe ten chengoro chuve zoje tado do chena chozo yes yungonze lemo trabo zamjarabe yabe kako sacho teje da misun chikbe sujan tudobje salu hara labo da do next page. You have next, yes. We have to go down. Go to the Chinang Choso. Go down. This Kenyi we live. This is also Kenyi. Here. Hongo chena choba mera tormadan kozo nazo chense taye ba ngonyo yomje ije truwaye mazan meba namge kangante yango ranzo kolo anjo je donga tayo lama tambe so chosum yedan pigu yuye la Tingoro lazo kunye todam kan torje sembo trangdong charo zi yavyong kadong lenge ponya je chacho benzing maning shaje zo nabo chenbo toje todam kan torje kan
yum kordan che terje zula tembe nishu so omo de yuje chiwa bom nanse trekwa soje tudam kan ngaso jawo norda pomo da le sagra chuyung jaje Bangkok dunje neda sheda je dongzhou songme zoje tudang gang gozong tudang zawa yan la ge damzik nyamcha yujung punyam so zazum damje songme zonam je tudang nongwa damje shabra je dedara tudang gangshin shabe tu jede darje tenzin kutse ten Dacha ponlo kordan chewa ye chosi ngadan tsepa longcho so dunye roje kanyen chewa zo she jinchen tsayu kama tamba so yidam jawa shecho tazo tang pawo kancho zonam kongso so balgon chaje ingcho choye chung lame tsering ngaso jalbo tang Mona Chandra Tukun Rahola Jajen Kunga Chujung Yangle Ver Yenye Namshe Treso Zangwa Chen Tensung Jazo Toche Dala Kong Dacha Mare Gudang Nasim Je Kongro Demo Wangdu Yuruwe Kusung Dodang Zawa Yenla Kem Tamzik Nyamcha Gajuk Yurwa Tang Tengzen Masa Danjo Chela Tang Yujung Punyam Langma Temba Tang Duje Chodor Yangshin Jewa So Dorna Gajuk Nyamcha Gangche Pa Tolo Shashin Sobar Shene Yang Danjoro Dacha Ponla Pinoro Kor Gajin Jeshin Tunje Tseso Pe Jide Rinchen Chetan Chetra Ke Dendro Jawa Lasan Gangche Na Ingme Yishe Drube Chele Na Zangwa Choge Kodro Zadu Omoso Bawa Shudo Sarva Dharme So Bawa Shudo Hwa Namo Sarva Dada Gata Pasho Mukembe Sarva Daga Unga De Sabar Ewan Ganga Nakam So Wa Om Benza Amrata Kundral Hana Hana Hom Be Name Sarva Dada Gata Awalo Gede Omo Sambara Sambara Hon Yana Awalo Gede Nama Samenda Sabarana Resame Sam Durun Duru Rindan Zolan Nama Samenda Budana Drageshur Ramben Zende Zoa. So if you have the sergem, if you have the extra tea, you put a little bit on it. If you have rice, something put in the sergem now. If anyone has, if not have, it's okay. Ram Yang Kang Kon Se Pa To Tam Che Chang Ta Hua Yi Ye Jia Zo Ju Kong San Cho Pe Chen
repeat this one 3 times. This short one. Shri. Go a little bit up. Shri za sum la yu men che tang, ling che chao ri yin che do, wang zi sang ye ten ba sung, tu dang zan den po nyong zu, a ji chu ye zhong ma la, za ge shan be cho ban de, tam zi yin ka zhen chen bo, chu dang tun be dong zhong zu, shri za sum la yu men che ne, ling ye chao ri yin che do, wang zi sang ye ten ba sung, tu dang zan den po nyong zu, a ji chu ye zhong ma la, za ge shan be cho ban de, tam zi ye ka zhen chen bo, chu dang tun be dong zhong zu. Those who practice ajis, this short sentence should be learned by heart. This is, you can use this every time. Only that Jigten Somgong himself told you should learn this by heart, this short one, okay? Tritsasam Thayu. Now we go continue. Chö je drama che nga tse reng che, te ma kara chung tsu yu drama, na ne la mo rang chung jal mo so, ten dre chen dre chao sa ye dun chu, ser kem ye she tu tse cho pa mu, ku chun zam kara sung chun zam ra tang, tu chun zam na yung ten zam sre chen, che len zam tra zam la nyer che la, ma mara wo don je so je ta, la chen cham tra nu je yu gu che, mo che je se go nor je ta, nam se ser mara ta ta kumbe ra, tendre chendre cha sa ye dun chu, ser jem ye she tu tse cho pa mo, shing yong yab yum sa cho kung a tang, ro wa yab du tang la chang pa tang, kenye nam she tram su a chara ya, len gong por song sha na le she che, de bon som je ma ya kun ja tang, men gong kar wo tu ya ngo tro ta, go ve la nga yu la so tro che, gong rek nam ye rek tru ten cha trung, tu ram shing be ten song tu za che, nian dre chen dren cha za ye dun chu, ser kem ye she tu zi cho pa mu, che le nam ye ku zi zi dren be, ne tun she yin zi pa lan jor wa tang, nian tra yun de ye shen ro tun jen, gong go zi ngo go cho go cha ten, go zong yin do tam che ang dun du, ku ku ka cha ser ngo cha dar tru, la mian tro wa ye dun po mo tang, la ma ki she ja long tro wa ku, ang du du la se no chen du ko, mu wa nam she men to che yu ro ne, lung sem nang si tam che wang du du, ten ro je je ten ro tro chen be, ye la kang du ye she nor tra tru,
So anybody have the tashi? Dadar, if you have used, I will chant. We chant together. We chant tashi shop a little bit loud. 是在于拉面接拉真公吹，谁把东瓦谁为这些小，也当老早我住全云北，现在老早也为这些小，也从这个城来到达了就，而且多么谁这些小，就从不到而且没家去，龙镇扎崩在这些。
Tara shi show. So we chant 21 Tara together. Today is very important. The Lord price, the price of the 21 Tara, we chant together. It's important with the new year begin. Tara is important, okay? Om je ma pa mo drama la ja za lo chang za drama nyu ma ba mo chen ne ke chen lo dan jem je de song bo ju ye ja ye ke de je wa la nen zhong ma chang za dong gen da wa gun ka ma je ne zang wei xian ma karma dong zha zo ba nan ye rab de je ye wa ram ba Changza Sengo Chone Genge, Peme Chone, Nambara Gema, Chimba Zuru Kadvishem, Soba Sande Juye Nyema, Changza Dejen Shekbe Zodoro, Taye Nambara Gema Jo, Malu Paro, Chimbato, Java Seje Shindu Dem, Changza Dodara, Honge Yege, Dodan Chodan Namka Gama, Chikden Dumbo Shekene, Luha mewa nguwa na ma changza kya jimma la changwa long la na so ando yong jongbo ro la tisa namda no je jo je dun du do changza trashi cha tang pek je paro tuko rabdun jo ma ye gom yon jan shab yin nen memba chung ma shin dun bara ma changza duren jikpa che mo de je ba wo nambar jo che je sha ne chung yin den ze trawo dam je ma lu zem Changza Concho Sum Sum Cha Ya Sumo Dokra Namara Je Ma Lue Chu Je Kolo Je Rangho We Je Zona Dro Ma Changza Rabdo Kawa Je Be Wajin We Je Chunga Be Shepara Ye Tudara Ye Tudan Jik De Andu Sem Changza Sa Ye Jung Be Zona Tam Je Gugwa Nuwa Nye Chonye Yuwa Ye Ge Hong Ge Pungwo Tam Je Namara Dro Changzan Dawen Dambu Uyen Jenpa Damche Shindan Bara Rabe Chole Oba Me Takbara Chente Waranze Ma Changza Kawe Dama Me Barwe Chunga Ula Ne Ma Yegung Yonja Shabje Ne Memba Chuma Shindan Bara Ma Changza Ula Chage Teje Neje Shabje Dong Chonya Chinze Yike Hong Rikpa Tumbo Namne Ge Ma Changza Dema Gema Shem Yangen Dai Choye Nye Ma So Ondang Yongdang De Dekpa Chenpon Jombe Nye Ma Changza Kone Kora Gai Raya Vone Rabdun Jo Ma Yige Jo Ngala Go Be Rikpa Hongde Choma Nye Changza Ture Shamne Dabe Hongge Nao Sawa Nye Ma Ramanda Rata Bekche Chikden Sono Changza Lai Zonon Jawa La Rana Vena Ma Tadare Ye Namale Anesam Changza Lai Zonon Jawa La Dami Che Tema Kone Kocha Kawaj Zuda Melange Ma Sema Changza Niman Dawa Jebe Chenye Bola Wara Sam Harani Jo Tudara Ye Shindo Traborene Sam Changza De Yen Sumna Kobe Shibe Todan Yangdan Dema Tongdan Rola No Je Zon Jungbo Dare Ramjo Nye Ma Zawa Nga Je Toban De Changza Bane Nye Yo Za Je Ma Je Wa Me Be Jo Yen Na Yang Je Za La Mo Zhoma Ju Desem Je Kun Lai De Dare Ma Dan Je Ba Kun Le Kya De So Ranchu Ku Yinba Ma Jen Ba Sem Nyomo Anden Jurwai Ma Korwai Chambe Sem Je La Yung La Mo Je Je Jab De Choning Ne Jula Ma Je Ba Tanye Zege Jenran Chubda Ngimbe Luwa La Yung Yang Da Ge La Mo Jab De Topora Kawa Range Sen Tone Gomba Mi Jab
Chawa nyembe yingba la yang zhenbe la mo jab de semrang chwa nyeme yeje la nyezo zhenbe ba ja chedara cheja chingwa na to nyeme je la mo jab de yang da ge tong la ne je ja chun re je ten re me shin che che tong la mo wa la yung kun je la mo jab de Trô trê nam kê tsê nhiên chê tam chê tê ta yel mê ta thong mô vê kāng sā yung tsô san kê kê kyab tê sô. So 21 Tara and the 7 supplication Tara we want to teach next time, continue. But anyway, these are very important. So now we have done it. We finished our prayer today. And Wednesday, we do the Guru Yoga in Tibet normally to recalling the kindness your Guru. And Dehradun used to do before, when we were small, we go to the holiness every morning, and he used to give some gift to us. So everybody, monks waited. And when we are small, everybody go to the holiness, the morning prayer, Guru Yoga at all. So every monastery do the same. So we do that Guru Yoga in the Wednesday. So some people can prepare later talk and change your altar, everything. Your serving bowl, offerings, and fruit, flower, whatever you have, all change. The new change in everything new. This is very important for the new year coming, for offerings for the Lama and Guru Deva Dakini. Okay. Chanjo Sanjo Remboche Maje Bana Ye George Chewa Nyamba Nebaya Kone Gonde Hewara Show. Happy New Year, everybody. I wish you all the happy New Year. May all your wish to fulfilled. May everything become perfect. May we have a peaceful year and lots of practice. May end of this year and this very year we become yogi and yogini. Yes. Happy New Year, thank you Dupont. Cảm ơn Thank cả you. nhà. Dupont nhắn là có thể là thời gian tới chúng ta sẽ học thêm về 21 Tara và 7 lời khẩn nguyện Linh Đức Tara. Và ngày thứ tư này là ngày đầu tiên của Losar thì chúng ta sẽ thực hành cúng dường đạo sư. Cái điều này rất là quan trọng theo truyền thống. Ngày mùng 1 Tết là ngày lễ thầy, thì hồi nhỏ các thầy cũng luôn thường xuyên, các thầy là chuyên cúng dường yoga, để cúng dường đạo sư để mà được tổ tặng những món quà nhỏ nhỏ khi mà các thầy còn nhỏ. Thì thầy gửi lời chúc Tết tới tất cả mọi người, năm mới mạnh khỏe, đạt được những điều mọi người mong ước và có thể có nhiều cơ hội thực hành nhiều hơn, cũng như là chúng ta sẽ có thể thành tựu yogi trong đời này. Xin cảm ơn. Xin được hẹn gặp lại. Happy New Year. Okay, Happy New Year, everybody. Wednesday time is 3:10. Yeah. Okay, bye. Happy New Year Duponla. Thank you, bye-bye. Goodbye. That's it, Goodbye. Dupont. Happy New Year. Happy New Year Lama. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Happy Sheila. Tasitale. Sheila. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year 快乐。 Happy New Year. Thank you, Rupon. Happy New Year. 新年快 Happy New 乐。 Year, Christy. Happy Bye bye. Happy New Year. Bye. Bye. See you on Goodbye. Wednesday. See you. Happy New Year, 仁波切 Christy. Yeah, Happy New Year. Thank you. Mình chúc mừng năm mới, giao thừa vui vẻ.
Thank you, hẹn Christy. gặp nhau. We see you at Vietnam this summer. Ok, bye bye. Năm mới mọi người ạ. Dạ, Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Christy. Chúc mừng năm mới Christy. chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mừng năm mới tất cả Hẹn gặp nhà. nhau ở Việt Nam, Tây Tạng, Macau. Bye Bye bye. bye. Cảm ơn.